Kiama kia UDA Ntuku Jumamosi kigethera kina ithurano bia atongeirie kuma maturane wanka witia kiri nkathi euro na ithurano binende nibiambitie kwithuranirwa kiri endene ya tura mwanya lakinya kiri siombunge na county ara nyatongere mwa county ya Meru ara wasendeta kathuri muronge batumirite kwithira bakiromba itibia mukariri tindene ya county na kinya mubunge wa Bore Mugambire ndikiri na tukarwari kinya munini wa governor county ya Meru na chumire kwaraniria na tongere bakiama kiu bare ya bunge na kinya akiromba kari uchumire kenda kuwithira bakiwa tambaru kiama ki kiri ithurano birabi yete Ntuku ya Jumamosi ore nawe munini wa rais Professor Kithure Kindiki autrimanite na atongeria ba Mount Kenya East baraba thuri na kura na kinya minister wa utungata bomuingi Geoffrey Doko kuibanga mbere ithurano bintuko ya Jumamosi kenda kumya yangene ya maingi yurura kiama ki tuketha twekarande kiri mubango wa siasa na mubunge wa Mwekurundene ya county ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia kenda kwithira aitwa mutaratara yora ithurano bigethira bieta na mbere na kinya githira kiama ki kino watimbaru bura kiare abo kire kithurano kia mwaka yo 2022 ende mbere yana tukuthuranite kiri Nteto cia Weru Thaa Imwe Garato kudhurania kiri Nteto cia Weru uretaini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Utino kumira hakuhi na thoko ya kiriani mara barabarene ya Meru wita Nairobi no tia muntu omwe kwite no ngi kuwatangurario murimi omwe kuma baiboko itho ntere che mutwatu tiona banja che mwire nyuma kwithukirwa ni antu bakumenyeka hari miraene yawe munini wa gavana Meru Linda Kiome kwariria kwibangana no ntu ithurano bia UDA Ntuku ya Jumamosi ikundi kia youth kuma ntere ciembe na rieto Embe Youth Coalition kwariria wiriro bo biashara ya mirao chokera mianka ya Kenya na Somali ya ruorwa Happy New Year nkuwate wani kiri mubango yo arwe siasa na Nteto cia Weru tukborwa rimo na etwa mathithio ni murweni kriminani MUTEMBEI adwande Mwekuru mwe na tete uturo bwawe nyuma ya ndreba urabokari nwe na ngari ukwithira no etiwa na gurario na arabethire bakiona na mutino ntere cia mara akuwe na mwera yo kathita beli baba ukari ngari ne muthemba yo Nissan Wing Road bakumite ntere chechogoria betite kiri factory ya majani ya Weru na rangari ne ndithire ya chemwerekera na kuwakiri kamwela kau akuwe na kiriani utubo nibuthirite bukiringo kirore ne mukariti wa mbondi ya factory ugitari mwoga Martin Mwambi na riboti ya Kieba muntu mukomwe na tete uturo bwake na muntu murume omwe gutigwa ari na maringangirwa manene mwendamoni wa kuma thoko ya kiriani kuthibwa mara nuntu rukiri kwina rutingo gibaire baradite wira na unfortunately bagena accident nene muno na nduku muno na ikyo gitumbuko na ngari na mulo idukangite buru na twina kia kinene nuntu utari wiro wetu nikabaradite wira kutinda kuruta wira tabubaruta kama tamutugo Thaa 3 kana thaa 2 na nuchu cia rukirirwa muthenya we munthi anto baire baraba gutwika na aruti wira ba kiwanda kia majani kia Weru bathiete wirani na nkari yao muthemba wa Wing Road bara tamwerekera na kuburuka mwanka kauroni gakathita karaga kuritie na rami kuthungira mara kubi na thoko ene ya kiriani thaa jiri na gintu thaa icugwe no kambigwe mugambo aria wangari ndegwa mbuliki no kampuni ya ngari fly to eregoro yoko dikona to antu turutire bale mtomo na mtomoka lakini mtomoka no wale mulinge maigani muka yani kabagalirwe bagerwa bakena kwa naunde
Gitari mwogora noe mukariri igite werekithia ba majani ndeni ya kiwanda giki kia Weru augite ikithikiro kinene agikujire karikariria akiugaga antu babai bago ara muntu mukoyo atere uturo akinenkagirwa mirigito kiri cibitari achuka lakini noka tulisibire sad news na kodi cibitari twethira umwe against condition na by bad luck uonge na wene atere moyo riu kogu no katukoromba arimi tukiririe ngai agatunengera ukiriria kagita gaka ona family ile affected no urikirie gwitwa ona yonga yakamenengera peace mwiri wa mututigi uri mocharia cibitari achuka noro no kiria kigwataga mirigito cibitari ni weno. And then whatever I witnessed was so shocking. At a Galiama Valley imeenda chini on my left about 300 meters, there was a car that was there ambayo ilikuwa ime roll over from the road above. Na that car ilikuwa imekwama huko chini mtoni. So hapo ndio nilikuwa nika witness accident ambayo ilikuwa imefanyika. Kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mugambi. Ntomurume umwe kuma baibukia ithu ntere cia Mutwati Embe North na tina ngurari nene nyuma ya kwithukira ni antu baraku akabarendo morwa ari mundene yowe yomira hari wantu bane bakomyekana bubwa no tubakwangaiki akari na nende na kuromba ukariye kwithira bukili kithu ntere ukenda kuonokia uturo bwantu Nicola Chabari aina riboti Nangaiko entureji Minyamaro ya wagi ibokaria antora ya aitho ona abaiboki na antora irira kube kumaniana ndaka inyanya iraikwirikana igikosi ikibungite kina okora abwingi bakuthina mbena kuthangikia anto na wamuthia kwithirwo atemangiritwe emirani yake ni mukuru ukailemia gitaragiria mithangiko ino ningo bantemangite ju twerofu bengane awindawa ndatungagila bantemangila ndinda bera bumboro banditangiri 10 ndaina ngijo ndinda tiwangiri mwanja kiondwene iro antu beigire bampogwa iro bampendete cibitari ngeta nkarawa Mutwati nkaendwa Meru ira bionde turane kwendia bio mwana cukuru na nyabange be cukuru bionde biatumikire ko ibati tonete thina sana nonto banda keise thireta cinganete noe na imudene yawe wa mutirima bakanjerio muitanga kutu mwanga thai wo inkwethira ndene nyobwo tuko ntomeri kinyo tukatukenjerene ntomeri nyo turanjerene nonto ni antu bakwithira batojera atua no bereti kuria basithete nao na re aikwa twatemangwo mbese irarekite cia kwendia ana bake cukuru na raitumire so itukuromba mtura wina kiao ombe umutetheria kenda mono uo geta cukuru na bau bangi bomba kuthoma Atori bantora ino bonde na babae kujagira ate gutwikikana antora ino itwikite ya mithangiko imenene nonto obwandaka ino bakiuragia thirikari ni bumire kubatetheria kubarumurana na kinyamara kina njira ya kuwata nthaka ino kuraria kubui rira timwe kamendo iraria akuo nonto ibaraiba chobua na ikurethwa kwina thiri na bara bonde batarirwe bari place team ire ari kumbere utengwe bakurita uteginya njundi no ekari ira bwethwa ekwata ginya na bau beta seriene nto bayikene nkanto bakira omwe muthomi omburo muthomi ogemocho kololi wali na kamau kandogo koito chumbanite na karanganya ripoti kambene baada ya kufuatiliwa ituromba thirikari nene baba ituyukiria atua no ntukinya ila bibo twirigera kuthomethera biana betu lakini ana bae ndakairi ya ciatubio nthe obayo thegeta muri nyumbereta ngokweta wekelane akuo gatamangira kuo we mundeno kuwe na ngogombeya kangombe keya na batoya birabie mwana rukirete teskunya kathanga na terinda kaiji bateka baitanwe mwana atu atete skuru ende bano mona na lichababu ete kwa njirene ba ete wabo totomyo baba itabo mwana kara nyentu ko ilate ya kure kana kara ate kiara na kare toka atu akatawa marione ne kana kasukuru no thai kana gunya atari ne kari kumantora baiboki Mutwati Embe North
Petankulas Chabare. Munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome na arereti ithurano biotongeria bwa kiama kia UDA akuria memba ba kiama kia withurana wingi kenda guthura tongeria baraba kwenda hariwa kithurano ki akire mucemanio na andiki ba Nteto munini wa gavana kaunti ya Meru Linda Kiome ni amenyithetie muingi tariki 10 Jumamosi ejete kiama kia UDA gikethirwa na ithurano bia rungamiri ba kiama kiu maturene. Jumamosi ambayo inakuja chama cha UDA kitakuwa kinafanya grassroot elections na chama kimejitayarisha vilivyo. Sensitization ilifanywa kabla ya mwaka uliopita uishe, na officials watakuwa wanafanyiwa elections Jumamosi ili waweze kuform ile Congress yote ambayo huwa inashikilia chama cha UDA. Ni akuga kiama kia UDA ni kirungikite bobwega kaunti ya Meru ni akuria baria beandikithitie kujumiria kuringa kura. Sisi tukiwa hapa Meru, tukiwa leadership, tungewahimiza watu wetu ambao wameregister Saturday asubuhi na mapema mjitokeleze muweze kupiga kura. Najua security itakuwa provided ya kutosha. We don't expect any incidents to happen. Watu wameshajulishwa vile ambavyo hizi kura zinapigwa. Hatupigi kura kwa ballot. Chama cha UDA kimetayarisha kufanya elections through electronic gadget. Ni kama vile tunatumia simu ya rununu. Niongerete arungamiri baria bakathurwa ntuku ya Jumamosi nibo bakarungamira ithurano wandine aria amemba ba mbunge ya county MCS bakona kanya ga kurwira ite mwanya kiri kiama kiu. These representatives ambao watakuwa elected on Saturday, the officials who will win the respective positions, hao ndio wale ambao wataenda kufanya elections at the ward level. Chama kikikuwa tayari watarudi wafanye the ward level elections, ambapo tuna expect members of county assembly hapo ndio wataingililia kufanya the elections na kuweza kutafuta positions za chama. Ni akuga ni kithurano ta kiria kingi na kiama kia UDA no kio kiama kiruthite ithurano bobwega na biena thiri maturene. Na chama cha UDA is the only party that has been able to successfully conduct grassroots elections. Caleb Mutembei, Weru TV, County ya Meru. MCA wa Advocacy Central Douglas Mutea awite utebura loka kile udurani botongere bakiama kia UDA barapo bangiri ntuko ya Jumamosi. Mutea na ureti ya Meru kuyika kiama kia UDA akiwa niko kiama kibwithite thirikari na unio bakomba kwithira bakigundika bunene kiri mantu ige kithomo. Mutongere unethirite akiuria ari moba nene ba skuru kwithira nende bakiye ka ciari na kinya anabara baukumite Krenten akiwa no mwanko mwana onekanya ndene ya skuru. Tugikare aina cionkuluki. Ithurano biatongeria bakiama kia UDA berigeri tariki 10 mweri Juni. Akiari MC wa Advocacy Central Douglas Mutea na rombete ya memba bakiama iki guchumire na wingi kenda bakathura tongeria bao ba matura. Kwithirwa tukiumira kana kuringa kura ntukwire Saturday ni kenda at least tomba kuthura those leaders baraba komba kwithirwa betu tongeria ke these grassroots elections. Kingi MC ujo na rombete ya Meru gwita na mbere kwiga kiama kia UDA akiuga nikyo kene thirikari nene na akiuga ni berigirite mirandi mingi kumana nayo mbere ya mwaka jojwa thirikari joingwa. Government irere one UDA government na neo twathurire na no yo bando tuije ne gwita ngugi
na iria mono tuije cigaitwa ndene mono wandie kwa irende abodo guchia gatigati kungugi nyinge bije thirikari igaita this financial year, so tutina other option tomba kuga to change no twekara the same government no tunyo tuje na resources na no tugendera go support nikenda at least yomba kuthirikiria ngugi iria tombire kumithurira. MCA Mutearite kagitene karia kunenkaira mukandarathi kirasi kia ICD kegitene kenda ikarikiria wakwaragia atigiriro kenda ana bakona ntwaiga kuthomaira na kiaria mutethira kirombari muba masekondari gutigira ni bagutethia ciari bara batrona twanya twana bao gutonya kirasi kia grade 10 na ndiromba barabara ari bakunenkerwa aritwa na barabangi baina twanya cukuru ibetikiria na betu at least kuote mwana utirona placement kana utirona cukuru egwita nikenda tomba kuona at least transition yonde ethirwa 100% ana betu bonde pombe kuona kwa gwita, so ambuge ibatetheria aciari betu barabe na issues tukaingira aciari betu barabe nana ingutokia nkatho nyontu bakanchera kuturikana ndene primary school yeje gitene nyontu bakwenda kuthura kirasi giki kuma gitene abothugusi centro gicigo mbunge kia centro imentinke reportera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutuge Kare. Arugamiri ba skuru ya St. Rita's Girls Mwambereri Embe South nipathirite bakariria karekara skuru kuwetwa nderito ringi bakiwa ntubone bwangarataniti aciari bonene bugwite skuru yu ni arito bangirinte barabeti bethirite bakirwa ni yari na thakainde umane ati skuru ni yari yake ni bekirite aciari barana bobeti ndene skuru wera na ati skuru ni yari yake ni bakethira beno bwa kinya no buriko. Dennis Mugendi aina Nteto. Kuma kiambiriria skuru ya Ria St. Rita's ya Mwamba ilile gicone kia ubunge kia Embe South itwirire skuru ya Ria ki no tre unganu na ndaka bobure kuringana na mirungamiri bare basiumiritie kuregana na baruga cia rwangirwa kithomo ire itumikire arito bangirire 10 ikiona na gisukuru yungenu ndaka na reta ku mixed. Tangu shule ilipoanza mwaka wa 1989 na nimekuwa hapa na hii shule vile tulianza ikiwa shule ya wasichana ambao wanalala pekee. Hatunjawahi kuwa na wavulana mahali hapa. Kwa hivyo yangu ni kuarifu wazazi wale wameona hizo barua za kuita wanafunzi wale wanaingia grade 10. Kuna makosa imetokea ya kwamba jina ambalo limeandikwa ni ya Mwamba Mix. Ndio ninakanusa si ya Mwamba Mix, ni ya Mwamba Girls St. Rita's Senior School. Na nimethirite still from 1989 oya eari. Nende baba kuwa ni mixed nkiumbobera aciari ona inya community utemantu a mixed yeo kuma 1989 skuru yanjiririe eari na rera mbere reta wa St. Rita's Girls Secondary School, lakini thai twemeta St. Rita's Senior Secondary School. Ici jite ondiria arito bangirire 10 bambiriti kuringa oti na ntumwa inene nandi ire sukuru jiri nayo kiri aciari ibarete are aki na bauye baruga yuikuona ni muthukanio kwira aciari ibendelea kureta ari ku gutinza kaithomaira ku aciari ora akona barua yandiki Mwamba Mixed apuze no ntusukuru yetu yonde ni Mwamba St. Rita's Girls Boarding School. Ko ona barua yandikia Mwamba Mixed omenye ni skulu yetu na ni skulu ya Girls only. Ni skulu imwe iperforma bwega na kinyao ko curricular activities beta kinya nationals na itumiendete na ni vithe bwega sana. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni area St. Rita's Girls Mwamba, wandini akachio, Embe South, County ya Meru. Uno tukona kanya kambereka kunoga twicokera nirona ora skuru ya botere kwirikana kwitherete yanirwa na wachinto bietumi pia utumira ndene ya skuru yo.
Karumo Technical Training Institute nitukugwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bwa January intake aja kuri na mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiri itengo bionthe ja arts and craft na diploma nkurukitu ritanaga arito betu tukithingataira the new modularized curriculum mathomo jara tuwejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies. Karumo TTI eritigania West Meru County kwa Moss Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Meru gwita Maua. Ni Nteto Nteto nkuruki turingire thimu kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke kana uriongere mutandao wetu ni www.karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI January ji na wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone cia rojo. Nene. Nende kama nene. Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Kumenyidia ate go wetiro ngale ona ndeze. Yeah! Mbie wende. Baro maya wende chokere. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwimkima ya layer premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa layer with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na joronekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gushwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Ngano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Tuinana bena haki mndene juna nyamo yako ro kwena haki kwe mantoto me akundisend alone sawa wote ngomu kitira muna kale wetu ana isa sawa ana korega ntewe nwende ndio ku keke ndio wete ngitira madam na kumenyera kana what is bio menyera ochibo nguke biko kura suti ana baba getanjirere bakarije chokora no mbigwa chibo nyombe ute mauta tembi ana bakwa bakaka mauta acha kuruga imagine mwana umarari ngo irio wawo megeta skuru raja karangi kiretere mukota jiri owe no kona birembe kirete nguke na ngobia ichawe ndije kedake nazo chwe kwanji june ndara cho ketenda tegere akiri chibo nte bingato imuzaina wa anything na kemecho ke imuzaina ene munene okay
Nogosho antwara umba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gatigati. Tukugwatwo geni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na gitumi. Kenere irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku. Twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira. Twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town. Twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja. Wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727 775 555. 19 Queens Hotel, where every coin matters. Nuko thogani ya gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugia undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugiewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru. Nonto bwa Nteto nkuru kitu ringire thimo namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Aciari basukuru ya primary ya bote ne boketi madeta kumane na kiraba kuwane wachinto bia tomindene ya skuru aciari ba barwari mo na kinyari tondene ya skuru bare lazime ko tumira kioroke mwake ndene ya skuru yonde utubora kureta okwati bogima bomwere ne bedrite bakari diote ane iloko skuru gwa kwena bioro bitandatu byambiriye kwenjo myaka etandatu midruende murandi yu ne yoate ya nerwe nende ne bakuromba dirikare amona atongere kurikana skuru Paul Wakabide aina tionkoloki na aciari basukuru ya bote primary wadini ya Marimanti barankurukia okubombite gutereria kinyamara kira ana baba kukurukira arira bari sukuru ino no wagia bwa kioro gya gutumira okegwi kinyamara kingina kinene bururu ira twinio ya aciari akagwa cukuru kwa njumura igutwika bioro byana byomokangira byatwatiete bindi twaka lakini kwa urire na bimo byonyura byomokanga ibyaretie thina na tigo twina challenges ebote twina manto matwinyiretie muno maigie bioro na bioro bietu twakire bwega muno taciari lakini biomokanga bimwe byariama bibinge byatwikanga gahaba kiwa wagia bwa bioro ibio kubatemire ana baratwa gutumagira bioro bire bya arimo birankoro kibere sukuru nieno thinene muno yana kuthama bioroni biao bathi gutumagia kiarimu kiragi birabitigere bikai ende thinera twinio na bioro ibioro bira biarimu bio ana batumagira biaritwa ibio mukangire bobore ana butonwa dia muthiba rutite mbito kiri endi wega kana kinya tongore kubatethire kiri kuthirikiria kioro kira benjire mianke thanthatu mikuruku ankurukine mthito kwaria batikire kitino ntobwa wagia bwa mbesa nyeri nyatwa njite ri nene muno muno ria feet 16 na irinya iru ndi mundere kuthiria mianka ithanthatu na mianka enu yonthe tuchugitie gwaka kariremete kogutio tukona thirikari igatuigwe kiao igatutethia thirikari igaitigiria igatwendera ta ibote primary yachugia utu support na irio nikendo ana betu nabo bakaomba gukara cukuru na bamba thirikari itwigirie kiao twakire kioro kikiremerete
ntitogerete yuna chini twaremwa bakombekana ibatotethira muchanda ora bakona twerutanĩria twenja tutie na mbeca cia gwaka utie mbura iraura bisi tutia tukaruta niwe ningwa kana gakwe kagereretia gebote lakini ntiye na tankairite nontu kiumite na mucie gikarigara bai gitwaremerwe turi aciari nontu mapato metu methagirwo mari nduni gogu indi ndiromba thirikari igatutethia na mbeca. Kiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Chukuruni ya Bote Primary Bito Paul Gwakabithe Okolokera mukardiete wo ikundi kiandu KMPDU na Thaa Imwe 8Th Coalition bethirite bakiwa tambaru gavana mutumantu edingia kumania no wambi bwawe ate mianka ya Somalia na Kenya kikarugoro kenda kumbithia biashara ya miraa gwete bo bukaguna bonene ha biashara na kinya reimba kemiraki na kinya kwabelia biashara na antu barbethirite bakinyilia murimi wa miraa ni bakathite kinya mubunge wa Embe Central ne kiraba kwa nethirite ari mustari ni mbere kuthetera kemiraki. Dennis Mugendi aina Nteto. Turenda gutangazira Ameru ati miraa netekeretwe kwambiriria weta na barabara yukumete Somalia. Luru rwaria rwa gavana wa Meru mutumantu ethinkia na mwenene jwawe kuri na ma MCA gutumiria mirande etikiriru ithirikari igendagwo na barabara mwankanthi guruni ya Somalia irwaria rwitite na mbena kwa mukiro na maugambi mwanya ni ya kali internet cia igembe kure mira iri magwa na bamwe ne gikundi kia antu babethi kia Igembe Youth Coalition gukurukira mukarigiti wao na mani muretemu gikundi kia Igembe Youth Coalition itolwele tukona nande ne musa twinwe na musa tutumiri ura uyite kwa county Emeru musa Omeru na aretie mantu ya miraa yarararirie na yatwiretie mno twenduke mbethi ya area yegembe igitarira ja akuwa bari arimi na biashara ibatwire thinene bagikaro mawira ne ja urongo indi nandi gukurukira mutuma kuri na uma bwa Weru na ise mureo miraa nibwo ntuthai abanganitie mikakati yawokwa kimera kia miraa no tethia county Emeru amerita Misiri ethina ira twithirito tuturite itarira ya na tutura kwirwa ati tutafanya tutatenda lakini uti onto nyamo mobo abwethwo bo miraa ugambo jungi ni kiri mubunge ndanikiri uri akurikana nethirito ari mustari ne jwambere gutetera miraa na ndi bari murana wateni nyabunge bangi gutetera miraa nkuruki kurio kinya komitene ndawe ne siambogita aria ikine kiama kana kanda Daniel Kele Karitho ndakuromba mheshimiwa ndani Kele no ntumbisie we mheshimiwa wetondo na oatemwa ndamwe kwethoma miraa umba kuwatanithia abunge bonthe ba Meru County obaendike ngavana bawatanire na ngavana na mireto yakombolewa. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Kiama kinene kikurungamira madaktari ndani ya Kenya KMPDU nikithirite nende kikimeneria sibitari imwe cia antu kiumbe na kinya cha mwingi ira bakua nicithirite yita na mbere kwandika madaktari bakuma Kenya na kinya ome ya Kenya ndi baketha bebara mishara tukinye kiwango kira kikwendekana kuringana na KMPDU ni ati komi ya kene kulukite madaktari kulukia ngiri 3 nibethirite bakendikwa sibitari na nkulani ya Kenya indi madaktari baba tithirite bakewa ngute theri utungata bogimbo pamwiri indi bethirite bakewa ngwikendo tethia sibitari cithe yita na mbere kuringa biashara na bakira wa mishara miku. Antony Kadenya aina ribotie. Solidarity forever. Kiama kinene gya kurungamira mandagitari gya KMPDU leo ni kimenelete thibitari mweja nto kiombe na ingeja mwingi ile gekugejidete na mbere kwandika mandagitari ba Kenya na bangi kumanje ya Kenya na kubale misare teko kinya kiwango kile kibatelie kulingana na KMPDU kwa miaka ine tukite mandagitari nkiru kiangiri 3 ni bandi kitoma thibitari ni nkura ni Kenya ende mandagitari babatete ngoge ino gutetheri utungata bogi mabwa mwili ende baeto ngoge ino kenda bale misara menini na jidibitari no idina mbere kulinga biashara. So these particular hospitals like Coptic like Agagan was doing, like the Medihill was doing, Nairobi Hospital has been doing, Nairobi West Hospital have been doing, what they do is that they get these doctors from India, from Egypt,
from Ethiopia, from Indonesia, from Pakistan, and pay them wages that cannot even fuel anyone's car for a month. And then they are subjected to demands that are humanly impossible. Every single place, every single day on our phones in the office are tens of doctors coming to ask us to get them employment. Why? Not because we don't have chances here, but because the employers are putting profit over people. KMPDU ikiwa ikalikaliti kimandagitari bala bakumanja Kenya ke ndio na mandagitari ba Kenya bobo keja madha kathomba nyume waziri wa gimabwa mwili Dendwale kumenelia mekalika mama. The Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union issues this statement to express its absolute and unwavering support for the recent directive by the Cabinet Secretary of Health on Dendwale regarding the licensing and employment of foreign health practitioners in Kenya. You cannot work so hard saying that you are going to be exporting labor out there to bring income, then the same time you're leaking off by not just employing foreigners but also frustrating and subjugating your own and employing. Kumani na bobo KMPDU luliwe kadhi sonkoni kili dhibitari jonde ja mwinge na dhibitari jonde ja ntukiombe na dhibitari leko nekana kudiyuta tena mawadhu mawandikani ekaju kili matagari make wadho. So that's why we are demanding that all these hospitals ought to employ, be it foreign or Kenyan doctors, in the right wages as agreed by the CBA. And before you employ the foreign doctors, follow the law. The Permit D says that these positions must be advertised for all. Not the way they put the doctors in briefcases from foreign countries and bring them down. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi, Wakadenya. Morris Maingiora ni musiasa na kinyahu idhirite akirigana ni muritingwende ni obisine ya seneta wa Meru na idhirite aitariria kubato otaye kwawe mwaka muthiru mweri wa Disemba. Maingi ariwawe na betiga bobwari utaye boke siasa na ntwate no thuna muntu kinyano reko. Morris arithira akiwa na kurudetigo bunge kia Bore na uti muntu kethire mumakia thira akiumaruka kirirwiro rokuruira hitege mubunge wa Bore mwakene yo 2027. Gakimotegi aina ribotie. Morris Mutweri Maingi muruti wero bichini ya seneta wa Meru na ari mwa baraba gochwa gite KMP Bore agitariria na kugatariki 10 Disemba mweri muthiru na atekirwe nyara na nkurukia kurukithirwa thini nyingi mono na gitumi giake kumera kwariria Nteto no thaino na atikara ari kagitani gake gakwora. God saved me and they did on 10th ndacemaniri na mantu jatebui whereby da ererwand by a friend ambikianjare chianto anto atekani nyara na bambikiria mantu ne jama ingi muno but I thank God that haiti murungu na ntethire ndomba kwa bukanjare ne chiao tatemane na wasamaria wema na bambo na kia maisha na later on ndetrena ndandikithia statement with my family kwa DCI na ke crime scene nara bankobo nara scene yatekirete press na daiji investigations are underway na ambuge mantu jaja gwita muno nonto egitarenda ndaurire antu ibajire monka nyanja baja in the name of friends bajita ko seek justice for Morris lakini the same people ibobara bare bamberema ko mbikia ke scene of crime so onna rwanda ugambumire bomberema mbere ya Meru de sawa na I have taken some times here to recover kana bumera na ara Morris ndia kugawe atitwire ari na andu aburu na mtuno ari kwendekira kuthuganirikio ko mogake gakuthinu kumania na siasa egitare onde inkarania na antu bwega oni gateka kimantu jajonde na evidence very clear kuringana na ora predicted statement kwa DCI it's very clear that these are political allegations na ndugo menya murengo jo ijuiko ambetere finding serious on to ke andalo mantu jake andalo ni rasmo uhakikishe otigere ja gweta bwega ke uthingatiri bwega investigations ikotige bwega DCI akithiria Morris eruga kira mtari na akia kuringa siasa na nkinya ko watambaru murengo ora kwenda na siasa neo itebati otigera batu ayu tuna voice etebati otigera batu ayu twethirete no maisha tukagara tukwariria na oni ambugende ndemo kali Bore na moyuthi Bore they very concrete mono na utongeria they very concrete mono na mantu jama ingi bere senator Meru ibwega senator Kathuri Muronge
nonto ogwe kumaria gwa story yakwa tanogoka ni tondingatete kwa kue nyare ndeta kwa DCI ndetrendethira nya statement chaku no kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Nteto cia Weru niokambitaga ki Mutegi. Karibu antura mwanya wa dini ya kiucho tia Central ni bethirite baitara siasa kwinika mwanki yo siasa na kurumira uritungwe bura bethirite bakithurwo ni akariba kiaria ni bethirite bakuria siasa bakinya batatambi othu nontu bonde bethirite bakithurwo kendo tungatira akari riu ni bonekete kumeneria ugambi bora wari ngavana Meru Kawira Mwangaza okoni utumiri bobwe bokigina ke mwingi bamurenethire ikinyo ntu bombere andu angi mwanya irio cia kurona wamba bo intube mwingi na kinya DCI kendo chonkoni bobwithwa John Dega aina ribotie. Kariba kumantere mwanya wondi ya kihuco tigana Central gicigo bunge tigana East ibarombete ciaca gutigiribwa kunenkera tongere bara bariteni kagitani gakanya kenda bakomba kuba na kanya kega kurutira mwingi ngugi bura kubatirite thai mutuma turitira ngwe bene MCA okiuco wandi nsebere akule nareketie kuwa mutuma imbonoko ria mutuma barabara cia thongomere nthi yonthe ria barabara irone maramu kuonthe Kawira na kwenda kuangaratania mutuma Kawira atugura batu kuangaratania mutuma Kawira no ndiaria muno kiwoke thawe ndrevene 2027 endundrenda Kawira to athurane ndrevero kuwoke thirore ethira ni akura ethira ni aithungu ethi ndreve muthanga kana ndreve koto na siasa Meru County tulikufunga ka kampani ya kamisi owe Kawira rekana na mutuma ntwethingia atorutire ngwe na rutete ngwe atethinya kule atorutira ngwe wowe Kawira okethira otaruirwa nchu kaurie kuroba kwenu bakorwire nchu no ndo wowe yeto twenyangia giuchwa no kemea giuchwa iki antu ba discipline ndemurombe nzoni kabisa ndemure nare kioto sethira na MCA wetu no mwana kana karitho kuma ngavana mutuma ukumetene rira bari wathanine bo Kawira utengo ito kakuleo mbagorita araka gitani waku barombete ciaca wabu utigira ona ya kwithirwa ikuruta thirikari magoca ibwega muntu akegua ena mboti bantu kwaragia gogu bakioneka kumira ura wari gavana Meru Kawira Mwangaza nonto wa miario ya ruya kuringithania minister wa mantu ma mbeca Meru Monica Kathono amona gavana Meru mutuma ntwithinge no tumiri bothu ku wa mbeca cia county nara barombete Kawira okaya kwithirwa eno mabakugana na iye na maobici mama batikuigwa makiringora riboti mari na no abatirite kuigwa kiringa riboti ino inditi kwanga mitandao ni akiaka antu egio ntoba kuga timbi chambega ikuthi na mbere na kwinyangiria Meru rietwa lakini ri mutume otorutira ngui niro wambiririo murumaniria na minister bara arikiria kuandika itwibitwo we murumaniria na mwekuru to wita Kathono itukumea boya ya Kawira wa mwete ngui ya ministry of finance no rio munenkera yo wa mutumire bura muntu atumaira ticio ura mutio rio mutanara kithakene mbeci yo kuweiba yukakia bakaiya uwe weire yana miakera wengi moki kumana nacio na ingi ukinenga na irotheri yetu mairwa Meru chokera nkanga mwekuru chokera nkanga Kathono rakuira iwo mwekirite nguine Kathono na iya ataiya miake 3 aya na mieri we ari office-ine na iwo muretete office-ine kwethira Kawira kwithiringie Meru County kuiwa ria kuriote etekenia kiumbukirite mbake TV-ine wena ume eta kwa EACC eta kwa CID eta polisi wete oripoti birabiyi enrumanto ya masinema na mchecho wa mtaa na vipindire ya uitothiretia Kawira ote kipindi ukorobu ithiandrene Meru County ringi kiripotera Nteto cia Weru kumantere cia kihuco tigana Central gicigo bunge atigana East mbetagwa John Dega Wandega hau no tuginya muthio Nteto cia Weru the mugucukire nkathana tugudo watanirite na bautu tuwatanire kiri mubango ya siasa rato kwa ithurano BUDA tuwatanirite na mubunge wa mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia niwe mama safi